kibuga rwose iyo urebye mu izamu inshundura ziranyeganyaga ibintu biba bimeze neza cyane. Aba rero barakubwira bati turi inkera y'abahizi, turi mu nkera y'abahizi, abantu barimo barahiga abandi bategereje guhigura. Ubu bari kukubwira ngo hasigaye iminsi 3 yonyine kugira ngo inkera y'abahizi itangire. Ariko inkera y'abahizi ubundi yatangiye ku munsi w'ejo. Uwitwa CDS General Mubaraka Muganga, uyu nguyu iyo yahamagaye, iyo yavuze nta kidakorwa. Muribuka kuri Azamu umukino wa mbere ubanza, Azamu murabyibuka itandika APR byagoranye, baje Kigali. Uwitwa CDS yari imanukira aravuga ati mwabasore mwe muzi ko mwambaye jezi y'ikipe y'ingabo z'igihugu, muzi ko mwambaye jezi y'Nyamukandagira, muzi ko mwambaye jezi y'ikipe itinyitse. Abwira ati rero iyi kipe yitwa Azamu muyikubite bibi cyane ku munsi w'ejo mu gatondo kabisa kare. Abakinnyi b'ikipe ya APR, abatoza ba APR bayobowe na Abdurrahim Terabi, staff yose technique, abakinnyi babanzamo abasimbura abanyamahanga abanyarwanda, aba bose bagiye ku cyicaro gikuru headquarter ya RDF Kimihurura. Vuga bati muze bafata urugendo, cyo bita urugendo shuri, kicaro kamanzu ugasoma ukiga ugatega amatwi, nabyo gusakuza nabyo kujujura nabyo kugira ute, ukicara ukamanza ukumviriza, icyo bita ngo umviriza wowe. Abakinnyi baragiye baricara barumviriza, bumva ikigwa. Uwitwa CDS ajya imbere mu muzankano y'akazi akora, arangije agira ute, ababwira imirongo migari, ababwira ati iyi kipe ni ikipe ikomeye mu Rwanda, ariko sezo yashize ntabwo ibintu byagenze neza uko tubishaka. Iyi sezo tugiye guhiga, twe nk'abayobozi nta kintu na kimwe mugomba kubura. Kira kita umushahara tayari, prime tayari, mbega twebwe nk'abayobozi ba APR kuza kuri match tayari turahari, kubashyigikira everything, ibyo byose birahari. Abakinnyi namwe turi mu nkera y'abahizi, ni muhige. Bahera ku banyamahanga, urufaransa ba Sheikh Jibril watara baradidibuza ati amakipe turayavunira umuheto. Ati tugiye guhera ku ikipe yitwa Power Dynamos, ibyo turayikorera nakamara maza irabirya. Ibyo ngibyo ubuyobozi bubita mu gutwe, bajya kuri ba Meritoge nabo baradidibuza, aravuga bati iyi kipe ni insirimu cyane, natwe imihigo rwose turi guhiga, iyi kipe tugomba kuyigeza mu matsinda, udukombe two mu Rwanda tugakukumba. Urumva abatoza Abdurrahim Terabi baravuga ati ntacyo mwari mwabona, ubu ndaje ibintu bigiye kujya ku murongo. Ati imikino ya gicuti, ati iriya ntabwo ari imikino, ati ndi kugerageza abakinnyi, ati munyitege mu marushanwa mpuzamahanga, munyitege muri shampiyona, munyitege muri Sekafa, ati amakipe ngiye kuyarahira Kavumbi. Aravuga ati amakipe ngiye kuyatera umupira yibure induru zizavuga i Nyarugenge. Aho ni mu nkera y'abahizi yatangiye ubuyobozi bwa APR, abakinnyi n'abatoza bahiga. Ariko sibo gusa, abanyamakuru nabo bari guhiga, bamwita Leonidas mubi cyane. Akosha nawe yahize ati ikipe ya APR ikuramo Pyramids. Shata abakinnyi, ari umukinnyi yemereye inzu i Nyarugenge Kigali, bagati inzu irahari, kapiteni utanga ubutumwa rwose, inzu irahari mu mujyi wa Kigali. Ati nanjye ndahize nimukuramo Pyramid, ati inzu ndayemeye pe, bitari iby'amasingo, Abafana b'ikipe ya APR mwicyo mukwiye guheraho muhiga, ubwo turi mu nkera y'abahizi, ntihagire umuntu bayobya. Icyo mukwiye guheraho muhiga ni ugupfuka stade Amahoro, kuyipfuka apana kuyuzuza,
kuyipfuka hahandi umuntu ashaka n'agashinge bakavuga bati oya ibintu byahinduye isura. Niwe muhigo wa mbere mu wese ibintu bive mu nzira. Umufana wa APR Stade Amahoro jya kureba Power Dynamos, uzuza stade garagaza ikinyuranyo. Rayon Sport nigukange, Rayon Sport yuzuza stade wowe unanirwe, peri ntabwo bibaho. Inyera y'abahize abafana namwe mugomba guhiga. Super manager wanyu ari gutera icyo atavuga ati from what to what. Bibi cyane ibintu nyine mu byumve. Iyi nyera y'abahizi rero hazaba harimo icyo bita special performance by Sheria Silver Foundation. Aba murabazi n'ababyinnyi karahabutaka barabyi ivumbi. Sheria Silver uyu mama afite itsinda yegwana kuri Power Dynamos ku cyumweru. Romva nibo bazaba bari gukora special performance babyina bakubita bagenda bacangamo mukandagira sa ahubwo ibintu ko ibikiza ku rundi rwego. Iyo ni inyera y'abahizi. Urumva ikipe ya APR abakinnyi barimo barakora imyitozo y'agatangaza. Nuze mbona y'utuntu tw'udujongera barimo barakina amanota witwa Mamadusi agashyira ku gutwa agashyira mu mugongo agapira kagapenyeza. Ikipe imeze neza cyane. Ikipe ya Power Dynamos batangiye kuyihigiraho ubwo ngubwo kandi kuwa gatandatu. Imihigira komeje. Ariko abafana ba APR kuri iyi nyera no kugura amatike kugira ngo ibintu bigende neza 5-5 mbere yuko binjira muri iyi nyera y'abahizi tournament irimo za Azamu za AS Kigali ndetse n'andi makipe agiye atandukanye. Urumva ko ikipe ya Nyamukandagira rwose ubu ibintu bimeze neza cyane. Ibintu rwose bimeze neza cyane. Aperi saa 9 ku cyumweru muri Stade Amahoro. Power Dynamos kabisa nabo bagenda batangaza hari abavuga bati turahari. Mr. 2 ntabwo ari myinshi cyane. Urumva ko ari ibintu bimeze fresh cyane. Akosha ikipe ya APR iratinyitse mw'abantu. Kubona CDS ari imbere yawe yambaye ibintu bazungu hano barimo barareba, abatoza b'abazungu barimo barareba barafinda barimo bari kumva ikigo bakavuga bati ibintu biragenda bite. Witwa Merito Gare kureba akavuga ati ikipera avuga ati mwebwe biteye biteye kama kipe mutayana ngo mutsindi bitego 100 bimeze nuko bimeze. Urumva ko ari ibintu byiza cyane mu ikipe ya APR. Nuko nguko tunayisohotsemo kabisa twerekeza mu yandi makuru agiye atandukanye. Ariko kandi abantu bakomeje kugenda batanga ibitekerezo kuri YouTube channel ati Reyo bazayica kabisa. Hanyuma Irina Maniraga ati bure oze kutu imyambaro ya Rayon Sport bro cyane